Okay, Leo, July 3rd, 2014, he's going to talk about WEG. WEG, lenta be unbe kwan pawo. Tio nambe kwan pawo. Otoni yirse be pape. Ningwan be papo sabadape. Ni mirte oli. Fe be se negre badiambu. Te WEG ni yembe tetene. Ni kene nase be utamu kwan pawo masih. Be wasabade kimbi me pada so be yifa telipe. When ni wasabade nambi yife kimbi anafe. What an yi kimbi anafe. WEG tani yi nefe. Ni yi nefe. WEG ni yi nefe fe. Kimbi pese. Okay. Ni kwan pawo kun. De yi ni irmamas. Pat mpalwo di kwan pawo mas. Ta WEG ni yembe. WEG pu ana tu itu ni. Ni yit pen pa baru kwan pawo kun takin sei. Ni yi kwan pawo ye. Tatan.